जिनस ब्रेक खां पोइ हिकु ॿीहर अव्हांखे प्रोग्राम में भली कार चऊं था। हींअर इस्लामाबाद मंझां सीनियर सहाफ़ी तर्ज निगार सैयद इफ्तिखार शिराजी साहब असां टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सैयद इफ्तिखार शिराजी साहब, आपने हमें वक्त दिया। किस तरह देखते हैं शिराजी साहब, हमजा शहबाज साहब की जो वजारत आला है दोबारा ख़तरे में पड़ गई है और ट्रस्टी वज़ीर आला बना दिया गए हैं मंडे तक वो, और हम सब उस पर भी बात करेंगे, लेकिन हम सब इदारों के एहतराम की बातें भी करते हैं, हमें एहतराम करना भी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब हतमी फैसला अब तक आया नहीं है। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि अदालत ने इंसाफ नहीं किया तो लोग जो हैं वो अपना रास्ता खुद अख्तियार करेंगे। फिर मरियम साहिबा कहती है कि एक तरफा फैसले बहुत हो चुका, हम अब एक तरफा फैसले कबूल नहीं करेंगे। ये जो धमकियों वाले बयानात आ रहे हैं, इसको किस तरह देख रहे हैं? बड़ी एक अजीब सी और अफसोसनाक बात है। मैं तो कहूँगा कि एक तरफ तो सियासतदान इस कदर नालायक हैं कि अपने मामलात खुद निपटा नहीं सकते, अपने मैले कपड़े खुद धो नहीं सकते, और जब ये मामलात वो खुद अपने हाथों से अदालतों में लेके जाते हैं तो इदारों के ऊपर तनकीद शुरू कर दी जाती है, उनके ऊपर दबाव डालना शुरू कर देते हैं ताकि उनकी मर्जी के फैसले आए। तो मेरे ख्याल में ये रवैया तो हर के दुरुस्त नहीं है। ना तो आप इदारों को कंट्रोवर्शियल बनाएं और ना ही ये उम्मीद रखें कि फैसले आप ही के हक में आएंगे। भाई देखें, कानून और इंसाफ ने अपना रास्ता लेना है। जब आपने सुप्रीम कोर्ट को ये हक दे दिया, ये इख्तियार दे दिया कि आईन अगर से पार्लिमान बनाती है लेकिन उसकी तशरीह अदालत करेगी, तो फिर जाहिर सी बात है अदालत के अंदर बैठे लोगों के ऊपर आपको एतमाद होना चाहिए। वो ड्यू प्रोसेस से इस आला अदलिया का हिस्सा बनते हैं और यकीनी तौर पे कोई भी जज और अपना बेस्ट माइंड अप्लाई करके तो अपने बेस्ट इनपुट के जरिए चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश करता है। तो मेरा ख्याल में अगर फैसले आपके हाथ में उनको जब अप्रिशिएट कर रहे होते हैं तो फिर जमहूरी और तकाजे ये भी आपसे आप ये आपसे एक तरह से उम्मीद हम करते हैं कि आप अपनी मुखालफत में जब फैसले हैं तो उनको भी उसी खुले अंदाज से आप तस्लीम करें और उनको वेलकम करें। अगर नहीं करेंगे तो यकीनी तौर पे एक तो ये है कि आप इदारों को मुतनाज़ा बनाएंगे और दूसरा ये है कि फिर इदारों के ऊपर जो आम आदमी का एतमाद है उसको भी आप ठेस पहुंचाएंगे। तो ये रवैया हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। सही। तो शिराजी साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इसका तो जो भी फैसला आएगा बाद में हम बात कर सकेंगे, अब तो मामला कोर्ट में है। माशी अदम इस्तेहकाम तो पहले ही हमारी तरफ है, हमारे पास है और वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम वाली सूरत हाल है वो भी दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। तो ये किसी मुल्क के लिए कितनी डेंजरस है? माशी सूरत हाल भी ख़राब है और पॉलिटिकल सूरत हाल भी दिन ब दिन ख़राब हो रही है। मेरा ख्याल तो जो सियासी सूरत हाल के अंदर अबतरी और कशीदगी है उसी का शाखसाना है कि पाकिस्तान की माशी हालात जो है वो दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रहे हैं। जिस दिन इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम आ गया उस दिन इस मुल्क के माशी हालात भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके मुल्क के अंदर खुद आपके अपने ताजिर हों या बैरून मुल्क से कोई सरमायाकारी करने वाले हों, इवन के जो ओवरसीज पाकिस्तानी है अगर वो भी डॉलर इस मुल्क के अंदर भेजेंगे तो जब तक इस मुल्क के अंदर एक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, एक दूसरे की राय का एहतराम नहीं होगा, तो हर शख्स वो पाकिस्तानी हो या कोई गैर मुल्की सरमायाकार हो, हर शख्स खौफजदा होगा कि क्या वो $1 इस मुल्क के अंदर दिखाएं और अगर भिजवाएं तो क्या वो महफूज होगा भी नहीं होगा या नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में इस सूरत हाल को ज़्यादा देर तक अगर रखा जाता है यूं ही तो ये तो पाकिस्तान के लिए अब इंतहाई ख़तरनाक होने जा रही है। और जिस तरह की बातें हो रही है कि खुदा न खास्ता हम भी श्रीलंका जैसे हालात से दो चार ना हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि हमें इससे पहले ही कुछ अपने सियासी रवैयों के अंदर बदलाव लेके आना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि इस मामले में पहल हमेशा हुकूमत को करनी चाहिए। ये काम हुकूमत का होता है कि वो इनिशिएटिव लेती है, क्योंकि वो ड्राइविंग सीट पे होते हैं, वो रिसीविंग एंड पे होते हैं, उनका दिल बड़ा होना चाहिए। और ऐसे में कि जब मुल्क की 3 बड़ी अहम जमातें पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUFA मदद के साथ, अगर ये 3 जमातें इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं और बड़ी तजर्बाकार जमातें हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर इस वक्त कशीदा सियासी सूरत हाल है, जो टेम्परेचर ऊपर चला गया है उसको नीचे लाने के लिए इनको पहल करनी चाहिए, बजाय ये कि ये सूरत हाल को और ज़्यादा भड़कावा दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो मेन लीडरशिप है उसको चाहिए कि फायर फाइटिंग के लिए आगे आए
اور اگر خان صاحب ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے اندر اور اس طرح کے سیاستدان ضرور موجود ہیں کہ جن کے ساتھ گفتگو کا آغاز کیا جا سکتا ہے اور معاملات کو ڈائلاگ ٹیبل پہ لایا جا سکتا ہے. کوئی چیز سیاست کے اندر ناممکن نہیں ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ دو بھائی کہ پرویز الہی صاحب چودھری شجاعت حسین کزن اتنے قریب ایک دوسرے کے اوپر جان نشاور کرنے والے, لیکن کار کا جو خط ہے اس نے پورے ملک میں ہر شخص کو حیران کر دیا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ چودھری شجاعت حسین خود اپنے اتنے قریبی کزن اور اتنے رفیق کار کے خلاف چلے جائیں اور یہ فیصلہ کریں. تو میرے خیال میں جب سیاست میں ممکنات ہیں تو کچھ اس طرح کی صورتحال پیدا کی جائے کہ ٹمپریچر نیچے آئے. صحیح. پولیٹیکل استحکام کے لیے ضروری ہے اور معاشی استحکام کے لیے بھی کہ پہل کرنی چاہیے حکومتی اتحاد کو, جیسے آپ بول رہے ہیں, لیکن جن کو پہل کرنی چاہیے یا کرتے رہے ان کے حوالے سے بھی خبریں چل رہی ہیں. اور اب جو اصطلاح چل رہی ہے نرم مداخلت والی, وہ خبر آپ کی نظر سے ضرور گزری ہوگی. یہ بھی باتیں چل رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نرم مداخلت کوئی ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں بھی نومبر تک شاید الیکشن بھی ہو جائیں. تو آپ کے پاس اس طرح کی کوئی اطلاعات ہیں یا سوجھ بوجھ یا تجزیہ, آپ اس پر کیا کریں گے سر؟ جی کچھ حلقوں میں جو میری گفتگو ہوئی ہے نصیر, تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ براہ راست اس سارے معاملے کے اندر کو مداخلت کا ارادہ رکھتی ہے. اور پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا بھی ہے کہ ترجمان پاک فوج کے ہیں, انہوں نے واضح طور پہ یہ پوزیشن لی ہے کہ فوج سیاسی معاملات سے دور رہنا چاہتی ہے, اس سے ملوث نہ کیا جائے اور بہتر یہ ہوگا کہ سیاستدان ان سارے معاملات کو خود سلجھائیں. لیکن اب میری جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ ہمارے ملک کی اہم شخصیات جو بزنس کمیونٹی سے بلانگ کرتی ہیں اور ماضی میں کچھ اہم عہدوں پہ فائز رہے ہیں, کچھ لوگ وہ متحرک ضرور ہو گئے ہیں اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کچھ اہم شخصیات رابطہ کار کا کردار ادا کریں اور دونوں طرف سے لوگوں کو اس بات پہ قائل کیا جائے کہ اب ڈائلاگ ٹیبل پہ آئیں اور اس سیاسی بحران کو حل کرنے کے لیے جو ممکنہ طور پہ فیصلہ ہو سکتا ہے, جس کے بارے میں اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ شاید ارلی الیکشن کی کچھ اناؤنسمنٹ آ جائے, وہ نومبر کی بھی ہو سکتی ہے, وہ دسمبر کی بھی ہو سکتی ہے. اس نقطے کے اوپر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے کچھ اہم شخصیات ضرور متحرک ہو چکی ہیں اور میرے خیال میں 24 گھنٹوں میں ان شخصیات کی ممکنہ طور پہ حکومتی کیمپس میں کچھ اہم لوگوں سے اور اسی طرح تحریک انصاف میں کچھ اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوں گی. اور اس کے بعد کچھ شخصیات کے اوپر جب کوئی ایک اتفاق رائے ہو جائے گا کہ یہ بطور رابطہ کار یا بطور ضامن رول پلے کر سکتے ہیں, تو اس کے بعد ممکنہ طور پہ گفتگو کا آغاز ہوگا. اور وہ جو ایک مطالبہ لے کے عمران خان صاحب کرتے ہیں کہ سارے معاملے کا جو واحد حل ہے وہ ارلی الیکشن ہے, تو شاید معاملات اس طرف آہستہ آہستہ بڑھیں. مجھے لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے. صحیح, بہت شکریہ سید افتخار شیرائی صاحب. شیرائی صاحب کے بھی یہ لگے تو حالتوں जेके आहिनि उन तरफ़ वञनि पियूं त वक़्त खां अॻु इलेक्शन थिए ऐं उन जेका मुदाख़लत खणी असीं न ई चऊं, पर जेको किरदारु आहे माज़ी में बि एस्टेब्लिशमेंट जो उहो किरदारु हिकु भेरो ॿीहर जेको आहे थींदे नज़र अचे पियो. पर DGI-SPR उन जी तरदीद कई आहे अहिड़े क़िस्म जी ख़बरुनि जी त हू का बि मुदाख़लत न पिया कनि. पॉलिटिकल पार्टियुनि खे पंहिंजो जेको हतमी फ़ैसिलो आहे पाण करणु खपे त उन्हनि खे छा करिणो आहे. बहरहाल बयानु पंहिंजी जॻह ते आहे पर तारीख़ भी पंहिंजी जॻह ते मौजूदु आहे. सो उन ते ई पाण वधी ॻाल्हि ॿोल कंदासीं. हींअर सीनियर कानूनदान भी आहिनि ऐं तज्ज़िया निगार जावेद काज़ी साहब उहे बि असां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि. जावेद काज़ी साहब, सीनियर कानूनदान तौरु अव्हां खां सम्झणु चाहींदासीं, काफ़ी कंफ्यूजन आहे. माण्हू जेके आहिनि आर्टिकल 3A जेको आहे उन जी तशरीह जे हवाले सां जेकॾहिं अव्हां उन जी तशरीह कयो त पार्लियामानी पार्टी या पार्लियामानी पार्टी जो जेको सरबराह आहे उन में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे, या आर्टिकल 3(1)A जेको आहे उहो छा थो चए पार्टी वफ़ादारी जे हवाले सां? ॾिसो, पार्टी जी वफ़ादारी जो पार्टी जेका आहे असांजे हिसाब सां जेका ठही आहे इंटरप्रिटेशन थी आहे हुन में जेको पार्टी जो लीडर आहे इट इज़ एवरीथिंग. देयर इज़ अनफॉर्चुनेट इट इज़ एवरीथिंग. तव्हां कॉन्स्टिट्यूशन में हिनखे आइनी तौर ते करे हिनखे एवरीथिंग करे आहे. हिन दफ़े जेको ॾींदो मेंबर जेको आहे सो वोट कंदो उनखे डिसीट करण लाइ हिकिड़ो प्रोसेस हूंदो. रेफरेंस विझिबो, स्पीकर ते वेंदो, स्पीकर खां इलेक्शन ट्रिब्यूनल में वेंदो, ट्रिब्यूनल मां सुप्रीम कोर्ट जी अपील ठहंदी. उहो साल लॻंदो. हीअ तव्हां जेको आहे नए लाडली 63 जी नई इंटरप्रिटेशन करे उन खां पोइ हाणे जेको पार्लियामेंट लीडर आहे ऐं जेको पार्टी जो लीडर आहे उन में कंफ्लिक्ट हूंदो त पार्लियामेंट लीडर प्रिवेल कोन कंदो, पार्टी लीडर प्रिवेल कंदो. ठीकु आहे न? तो हुनजा पंहिंजा पाकिस्तान जा मखसूस जेके आहे हिकिड़ा जेके आहिनि बैकग्राउंड मिसाल तौरु
हर वक़्तु जेको आहे को ख़तरो रहंदो आहे त जेके माना मिलिट्री पे अचे पूस पिया अचनि माण्हुनि जो जेको आहे ख़रीद कयो थो वञे जेको डेमोक्रेटिक फोर्सिस खे पोइ कयो थो लेकिन बेनज़ीर भुट्टो बि जेको आहे तव्हां प्रेसिडेंट हुई ऐं मुंहिंजे ख़्याल में उहो पंहिंजे कॉन्टेक्स्ट में हिन वक़्तु जी सूरत में ईअं ई हो त हाणे उहे जेके सभु शयूं था पाण ठाहियूं आहिनि तव्हां रूल्स ठाहिया जेके रूल्स ग़लति हूंदा आहिनि पर रूल ठाहिण जो जेको रूल जेको हूंदो आहे हुनखे भञिबो न आहे रूल खे भञण जेको आहे उहो तमामु वॾी संगीन क़िस्म जी हरकत आहे ई साॻी रूल जेको आहे जंहिंजे ते 20 माण्हू DC थिया उन खां पोइ तव्हां वरी कयो था वरी साॻे फॉर्मूले ते तव्हां हुनखे चैलेंज कंदो पंहिंजो पाण साॻी बेंच कयो तव्हां बेंच खे हाज़िर कोन था कयो फुल बेंच कोन था कयो इहो मसइलो छा आहे सही ऐं अॼु PDM इहो मुतालबो कयो आहे फुल कोर्ट बेंच जेको आहे जी 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 बिल्कुलु हिन माण्हू जो जजमेंट आहे हिन माण्हू जजमेंट ते ॿिया जज वेंदा पाण त कोन वेंदा जी इहो फ़ैसिलो जान ख़ान त कोन कंदो सही सही अच्छा मतिलबु अव्हां बि इहो पियो सम्झो त जेकॾहिं पार्टी सरबराह चवे थो असांखे फलाणे माण्हू सपोर्ट करणी आहे को मेंबर नथो करे त उहो डिसीट थी वेंदो या उहो नाहिल थी वेंदो जी बिल्कुलु ताज़ो इहो ई फ़ैसिलो कयो आहे इहो ई फ़ैसिलो कयो उहो प्रिंसिपल खे छॾे पाण फ़ैसिलो कया पंहिंजे फ़ैसिले खे पाण रखो आहिनि पर ही एतज़ाज़ एहसन साहब हुजे या ॿिया जेके सीनियर कानूनदान जेको आहे सो एतज़ाज़ एहसन साहब जेको आहे सो हींअर माना डेमोक्रेटिक फोर्स जो हिसो ई आहे हुनजे आइन जी इंटरप्रिटेशन जेका आहे प्रो एस्टेब्लिशमेंट आहे ॿी ॿुधायो सही he is not speaking the truth and he is not genuinely intellectually sound man I think सही अच्छा कैं साहब उन सां गॾोगॾु अव्हां ख़बर हिकिड़ी ज़रूरु अव्हांजी नज़र मां गुज़री हूंदी उहा ख़बर इहा आहे त माज़ी वांगुरु एस्टेब्लिशमेंट जेका आहे उहा ॿीहर हिकिड़ो किरदारु अदा करे पॉलिटिकल फोर्सिस खे हिकिड़े पेज ते आणणु चाहिनि थियूं त जीअं मुल्क खे माशी अदम इस्तेहकाम जेको आहे न्यूट्रल थियनि न उहो न्यूट्रल थिए हे बि न्यूट्रल थियनि पाकिस्तान जो सॼो बेड़ो बोर्ड में जुडिशियल एक्टिविज़म जो वॾो हथु आहे नेचुरल जस्टिस ऐं जुडिशियल एक्टिविज़म ॿई जेके आहिनि जा मुखालिफ़ पोइ अहिड़े क़िस्म जूं ख़बरूं हलनि पियूं त मे बी नवाज़ लीग हुजे पीपल्स पार्टी PDM या PTI उनखे विहारजे ऐं नवंबर में कोई इलेक्शन जो रस्तो सुप्रीम कोर्ट कोन गए उहो मिलिट्री कोन गए उहो पाण विहणु घुरिजनि पाण विहनि मथो फाड़नि हे कनि हो कनि पाण कनि ठीकु आहे nobody else is going to be referee in these people ओके उहो चरियो थी वियो आहे उहो फासिस्ट आहे इमरान खान वॾो फासिस्ट आहे पाकिस्तान जी तारीख़ जो ऐं उन्हनि खे न पाण पैदा कयो आहे हाइब्रिड डेमोक्रेसी पाण हिननि इंजीनियरिंग कई हाणे पोइ मुल्क तबाह थी वियो आहे हुन खां पोइ जेको आहे कमु कोन थो हले पियो पोइ हाणे ॾिसो ठीकु आहे जय साहब वरी महिरबानी नज़ीर जावेद काज़ी साहब जो मौक़िफ़ अव्हांजो साम्हूं आहे त पॉलिटिकल पार्टियुनि खे पंहिंजा मसइला जेके आहिनि उहे वेही करे पाण हल करणु खपनि ऐं नो डाउट ईअं ई आहे कंहिंखे मुदाख़लत न करणु खपे ऐं अॼु जेका इहा तशरीह असां वटि हली त नरम मुदाख़लत उनजी जेका आहे DG ISPR उन्हनि तरदीद बि करे छॾी आहे त हू का बि मुदाख़लत करण में इंट्रस्ट नथा रखनि न ई हू का मुदाख़लत करणु चाहिनि था पॉलिटिकल पार्टियुनि खे पंहिंजा मसइला जेके आहिनि उहे पाण हल करणु खपनि पर अहिड़े क़िस्म जी ख़बरूं आहिनि तज़िया ऐं तबसरा उहे ज़रूरु हलनि पिया त इन्हनि पार्टियुनि खे विहारियो पियो वञे त जीअं माशी जेका सूरत हाल आहे या पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम जेका सूरत हाल आहे उन खां मुल्क खे जेको आहे उहो ॿाहिरि कढी सघिजे अॼु जेको प्रोग्राम आहे उहो हिते पंहिंजी पुॼाणींदे थो पहुचे असांखे ॾींदा इजाज़त अल निगहबान।